Kwiragwo gikuo gitue mwana mwende na gikuo kia mũndũrũme wa miaka 25 kũrĩkanĩte ta Derrick Odongo gitigĩte ihoru kĩehana kiriro kinene kuri andu a nyumba yake aria megwikinyĩtie mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ munene wa Jaramogi Oginga Odinga gũkũrana mwĩrĩ wake. Odongo arerikana kuhurwo rithathi ni maafitha a borithi aria marahoreragia mĩrũrũngano taũni-inĩ ya Githumo rĩrĩa arakiranagia barabara akiuma wĩra na arakua hau. Mtoto yangu Derrick ameuliwa na polisi na ninataka nijue ni ameuliwa kwa nini. Ninataka nijue Derrick alifanya nini ndio polisi akamuua. Sasa kitu yenye nilikuwa ninaomba polisi asiwe akifanya hivyo tena. Asifanye hivyo kwa watu wengine hata kama kuna maandamano mengine. Tulikuwa tunaandamana tu pole pole. Hatukuwa tumeharibu kitu ya mtu. Mbona unaua mtoto yetu? Unamuua amefanya nini? Hapo karibu na flyover. Iko kitu yenye mtu anasaiba. Family ya Odongo yugite no yorari mwihoko wao na gikuo giake ni igutha inene kuri nyumba yake. Na riu irenda kihoto githingatithio na afitha uria uramuragire akurikane na akue mutharafa wa mehia make. Derrick si mwizi. Derrick ni mtoto mzuri. Derrick alitoka kazi yake huko Garissa Lodge. Kufika hapo sijui ni flyover sijui ni wapi. Derrick ameuliwa. Ninapigiwa simu nikiwa huko eti Derrick amekufa. Derrick alikuwa kingpin. We've lost a gem in our family. Sidhani kama kuna mtu naweza, hata mimi mwenyewe siwezi jilinganisha na Derrick. As young as he was, death as robbers are a very innocent soul. Aikari ya Githumo ni makomithetie maafitha a borithi ni kuhuthira hinya mukiruku na merenda ruhonge rwa EPOA ruria ruthuthuragia ikuo iria ciumanite na maafitha a borithi ruerere uthuthuria na gukinyaniria kihoto kia Odongo. Tunaenda kuandika petition tupeleke kwa EPOA. Mahali popote inatakana tupeleke tutapeleka ili tupati haki yetu. Hatuwezi wacha hivyo sababu mtoto wetu Derrick akoiba mtu. Mũndũrũme ũngĩ gatagati kana aria marahanyũkirio thibitarĩ-inĩ wa Jaramogi Oginga Odinga ni akwĩte akiamũkĩra ũrigiti rĩrĩa acio angĩ marathie na mbere kwamũkĩra ũrigiti. Na kwa itũra-inĩ rĩa Nyasare gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Suna ya irathĩro kaunti-inĩ ya Migori, family ya mwana wa ũkũrũ wa miaka 17 Regan Otieno irahoya kihoto giake githingatithio thutha wake kurathwo na kũragwo muthenya wa ira hĩndĩ ya mĩrũrũngano taũni-inĩ ya Migori. Family yake rauga aretereire guthie na mbere na gĩthomo gĩake university-inĩ ya Kisumu mweri-inĩ wa kenda. Bado nilikuwa namtafutia pesa sababu msichana mwingine dada yake pia ako high school, ako form 3 Saba girls. Sasa nilikuwa nataka huyu aingie form 4 ndio Regan aingie. Amepoteza future yake. Huyu kijana alikuwa mtoto mtiifu sana. Alikuwa mtoto mwenye heshima ya kutosha. Katika kasa la Magina huyu mtoto amekuwa akifundisha wakazi yani vijana au watoto wadogo, alikuwa anawafundisha njia ya kumjua Yesu. Andũ a nyũmba ya Regan marenda uthuthuria wĩkwo na kinyi makiuga mwana wa ararathirwo na kũragwo ĩndĩ ndararĩ mĩrũrũngano-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.